салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мо боз ба шумо ҳамихая намуди кӯтаро нишон медиҳам. аз як чизе ки нолозим аст, аз ҳамон ҳозир мо кӯта медӯзем. бараш бошад 50. дарозиш 45. шумо метавонед ки одамое ки ҳамин хел дӯзандагиро нағз мебинанд, ҳавас доранд, ҳамин хел як аз чизе ки бошад ҳамин хел гирифта пора карда ҳамин хел духтан гирен, иншоалло ки ёд мегирен. инро барои ҳама одамое ки нишон медиҳем ки мехоҳанд ки дӯзандагиро омӯзанд, ҳамин хел гирифта духтан гирем. инҷаш бошад 19, таги кашаш бошад 22. ҳамин хел даҳани курта 16. اینجا باشد 6 سانتیمتر. همین خیلی ما زدیم دهنی کتا را، باز پسش رو میزنیم 6 سانتیمتر. همین خیلی میزنیم. انا بینید ما لکه چسباندیم، دهنشون رو تخت کردیم. همین خیلی انا اینجا را 2 سانتیمتر انا میخیل میبریم برای کمی طرفی کورتا کشول نیا. همین خیلی بزنیم شروع میشوه. خیلی کشول نمیا کرده. نه کنون ما از یک چیزی یک متای سیاه همین خیلی پایانش رو میگیریم. نوبرش 47. قدش باشد درازش 85. نمی خیلی ما جینجا کرده نمی خیلی میچسبونیم. انا بینید علاقه چسبوندیم، اویرلاک زدیم، محکم کردیم همه طرفش رو. این برای آدمایی که نو یاد میگیرن، برای همه قدر من میرم دوختم. همین خیلی حاضر باز آستین تیار میکنیم. ما آستین کم ترک زدیم 23 سانتیمتر شد. انا باز آستین نخی 54 سانتیمتر میگیم. باز نخی منجد میکنیم. نمی خیلی
манжеташон ҳам хел мемонем. Барое ки ғафсе мо хел як қабатак хел мегирем. Тамом. остини мо бе ҷинҷак меяд. Амиқе 23 сантиметр мегирем. тарафаш бошад 17. нам хело зер мо мебарем. нам хел манжеташам мечаспонем. 33. манам хел барашро медузем, бари остинро, баъд мечаспонем. ана куртаи мо тайёр шуд. остинашро часпондем. ана мехел ҳамаш маҳкам авиллок задем хай. набинед остинош хем манжеташа часпондем. ана духтаро дар манекен бинед ки чӣ тавр омадааст. инро ман барои ҳама одамое нишон додам ки нав курта медузанд ё ки ҳавас доранд ба ҳамин чиз. чизе ки хоҳен ҳамин хел гирифта пора кунен, будузен. иншоалло ки ёд мегирен. ҳамин хел ҳамаш бинед дарзош ҳамин хел рости хушомадай, тепош эхе кашол наёмадай. куртое ҳастае ки ҳам хел барошон кашоле. ина бинед чӣ хел рости хушомадай, эхе дароз. лави доманаш. ҳамин хел духтаро видеои мо ба охир расид. дастгирӣ кунем, видеоро поделиться кунем. боз насиб боша иншоалло ҳамин хел муддаҳои нав боз нишон медиҳам. хай то навбарҳои дигар. худованд ёру мададгоратам.